Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya karindwi mu kwezi kwa Kigarama 2025 aho tugiye kubabwira imbeba yanyweye viagara imaze kunywa viagara itera twarwana nabwo iminota 30 n'imirwano ikomeye izindutse mu bice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyepfo aho kuri ubu ngubu Burundi bumaze kugira ibyago bikomeye. Lieutenant Colonel Manirakiza Fdnb akaba amaze gukomereka bikomeye mu mirwano ikomeye, ni mu gihe kandi andi maraso menshi y'abasirikare b'Abarundi akomeje kugenda amenekera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibyo tugiye kurebera hamwe tuze no kubabwira nibi ngibi. ukabona ntare yaryamye yafatikanyije amaso, iyo ntare iba iri kutareba nayo ikakureba uzimiriro wigende. Ibi rero ni ibijyanye n'ibiri kubera mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Rero uyu agaragaza ibiri kugenda biba, turabyumva mu buryo bwirambuye turebe uko ibintu bikomeje kugenda bimera ndetse n'intambwe ikomeye ikomeje kugenda iterwa na Alliance Fleuve Congo. Kuri ubu rero benshi bakaba babona ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ndetse bikaba bikomeje kugenda bikurikira nyuma y'uko AFC yongeye guha gasopi ikomeye igisoda cy'u Burundi. Ni muze tubane kuri iyi page ikomeye yanditseho amakuru atosoye arabana n'umutekano. Reka rero dutangure tubabwira ko umuyobozi wa batayo 18 y'ingabo z'u Burundi ziri kurwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Lieutenant Colonel Manirakiza Patrice yakomerekeye mu mirwano yasakiranyije ingabo yarayoboye n'inyeshyamba zo muri Alliance Fleuve Congo. Lieutenant Colonel Manirakiza yakomerekeye mu mirwano yabereye mu gace ka Ruvunge mu ntara Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo kwa gatandatu kwigenekerezo rya gatandatu Kigarama 2025. M23 kandi yigaruriye agace gaherereye muri territoire ya Uvira mu majyepfo ya Kivu nk'uko rero bigaragara nyuma yo kwirukanamo batayo eshatu z'ingabo z'u Burundi, iya 9, iya 12 niya 18 abasirikare ba Fardc ndetse n'abarwanyi imitwe ya Wazalendo. Amakuru aravuga ko Lieutenant Colonel Manirakiza nyuma yo gukomereka bikomeye mu mirwano y'isajyanwe i Bujumbura igitaraganya kuri bakaba ari kuvurirwa mu bitaro byitwa Tanganyika Care Hospital aho arwariye bikomeye, akaba rero akomeje kugenda yitabwaho n'abaganga. Amakuru aravuga ko uyu musirikare yakomerekeye bikomeye mu bice ibyo igice cyo hasi aho bivuga ko yakomeretse impyiko ndetse no mu nda n'amaguru nyuma yo guterwa bombe. Amakuru kandi aravuga ko mu mirwano yabereye Ruvunge ingabo z'u Burundi zashoboye kubona amusada wa batayo ebyiri zaturutse i Karami na Kindu ndetse n'izindi ngabo zaturutse i Bujumbura ndetse no muri Uvira, zose rero zabaye ubusa usibye muri Ruvunge. Amakuru aravuga ko ku munsi w'ejo kwa gatandatu ingabo z'u Burundi zongeye kwirukanwa mu gace ka Kasika zaherukaga kugarukamo, bikaba rero ngombwa ko ziri gungira mu mujyi wa Mwenga nk'uko biri kugenda bigaragara. Si ibyo gusa rero amarira akomeje kuba menshi mu gisirikare cy'u Burundi. Amaraso rero y'abasirikare b'u Burundi akomeje kumeneka mu ntambara bashowemo n'umuyobozi wabo ukunze kwiyita inararibonye mu bijyanye n'urugamba Evariste Ndayishimiye. Rero muri iyi ndwi mu bihe bikomeye abahuye n'urugamba rukomeye nk'uko rero bigaragara, benshi mu bakurikiranira hafi baravuga ko kuri ubu ngubu abasirikare b'u Burundi bamaze kuba nk'abacanshuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo nta kindi kintu bazi. Benshi ntibazi impamvu barwana keretse gukorera uwabohereje nk'uko rero bikomeje kugenda bivugwa. Biravuga ko benshi mu basirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bibaza igituma bakomeje kugenda bapfira ku rugamba mu buryo batazi. Andi makuru rero ahari aragaragaza uburyo kimama 23 yahaye gasopo igisirikare cy'u Burundi. Umutwe wa AFC wongeye gusaba igihugu cy'u Burundi gucyura byako kanya kandi nta mananiza ingabo zabwo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko uko haba kwazo biteje ikibazo gikomeye ku mutekano muri iki gice cy'igihugu. Burundi kuva muri 2023 bufite abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo n'ingabo zirenga 10,000 zongereho abarwanyi mu mutwe w'imbonerakure zikaba zibafasha
kurwana barwanya M23. Izi ngabo by'umwihariko ziri kugira uruhare rukomeye mu mirwano ikomeye maze icyumweru kubera mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo. Kuva iyi ntambara yatangira ku wa mbere w'iki cyumweru, abayobozi ba AFC bakunze kwikoma cyane ingabo z'u Burundi bazishinja gukoresha imbunda ziremereye mu kurasa mu bice bituwe cyane cyane n'abaturage, ku buryo hari abatakaje ubuzima, abandi benshi barakomereka bikomeye, ndetse ibikorwa remezo birimo amashuri, amavuriro n'ingo z'abaturage birasenyuka. Kuwa kane kwigenekerezo rya kane Kigarama 2025 abantu 23 nibo bari bimaze kumenyekana ko bamaze kugwa muri ibitero byatangiye kuwa mbere. AFC mu itangazo yasohoye kuwa gatandatu ku itariki ya gatandatu yavuze ko nta gahunda iyo ari yose bifite yo kugira uduce yigarure cyangwa se ifite yarekura. Ati intego iyo ari yo yose ku gihugu cy'u Burundi nubwo icyo gihugu gikomeje guhungabanya umutekano w'akarere no kugira uruhare rutaziguye mu makimbirane amahoro mu burasirazuba bwa Kongo azagerwaho. Yavuze ko ibitero bituruka hanze y'imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bica igikuba mu baturage bikagirira nabi abaturage ndetse bigatuma babarirwa mu bihumbi bahunga ingo zabo. AFC yongeye kumenyesha u Burundi ko igihe kigeze cyo gucyura ingabo zabwo. Ati AFC irongera gusaba ko ingabo z'u Burundi zikurwa bwangu kandi nta mananiza mu karere ka Grand Kivu no mu bindi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziherereyemo mu gukomeza kuhaba kwazo biteje ibyago bikomeye kandi bikaba rero abiteza umutekano muke. Uriya mutwe kandi wasabye abaturage gutuza bagakomeza ibikorwa byabo nta bwoba kuko babijeje kubacungira umutekano ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo batekane. Byose rero nibikomeje kugenda mu gihe bitangazwa ndetse bikanemezwa ko Fardc nayo ikomeje kugenda yohereza abandi basirikare benshi ku mirongo y'imbere y'urugamba. Byose rero bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera. Hari rero andi makuru avuga ku rupfu rwa General Adoro ku makimbirane ya Wazalendo yageze ku rundi rwego mu gisagara cya Uvira nk'uko rero biri kugenda bigaragara kandi bivugwa. Amakuru dufite aravuga ku rupfu rwa Andolo bizaturutse ku makimbirane. Amakuru ari guturuka mu gisagara cya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko General Adolo umwe mu bayobozi bakomeye muri Wazalendo yishwe arashwe mu ijoro ry'ejo kuwa gatandatu kwigenekerezo rya gatandatu Kigarama 2025 nkuko byemezwa n'amasoko y'itangazamakuru. General Adolo yarashwe ku isaha 8:45 z'ijoro mu gihe bivugwa ko haba hari gukurikiranwa no gusubiranamo hagati y'amatsinda y'Abazalendo nyuma yo gutakaza uduce twinshi mu kiyaya cya Rusizi mu ntambara ikomeye ikomeje kugenda iba. Amakuru yakomeje avuga ko General Adoro yaguye hamwe n'umwe mu bashinzwe kumurinda aho ngo batewe grenade ndetse bagasanganirwa n'amasasu bivugwa ko byaturutse mu barwanyi b'ihuriro barimo. Ivyo rero bikaba byarabereye mu gace ka Kavimvira kamwe mu duce dufatwa nk'udukomeye mu gisagara cya Uvira. Kugeza ubu nta rwego rwigenga ruravuga ku mpamvu nyakuri y'aya makimbirane cyangwa se uburyo babakurikirane, ariko ibyabaye birerekana umwuka mubi ukomeje gufatira intera hagati y'abarwanyi ba Wazalendo mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera ndetse bikongera ibihangayiko mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turakomeza dukurikirana iby'aya makuru tuze kubabwira ibindi turi buze kumenya kuri urupfu nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu rero imvururu zikomeje kugenda ziyongera mu Bazalendo aho rero bitangazwa ndetse bikanavugwa ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane muri ibi bice. Kugeza ubu rero imbunda nini yashinzwe ku ahitwa Mamparambo, ibisasu byayo bikaba biri guterwa muri Kivu y'Amajyepfo. Aha rero ni mu Burundi ibikomeje kugenda bigaragara ko byamaze guhindura urugamba ruri kurwanwa. Amakuru dufite aravuga ko mu gace kahitwa Mamparambo mu ntara y'Ibitoki mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko ingabo z'iki gihugu zashizeho imbunda nini ikomeje gukoreshwa mu gutera ibisasu mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha ingabo za Fardc mu rugamba ruri kubera muri Kivu y'Amajyepfo bahanganyemo n'umutwe wa AFC. Umwe mu baturage batuye ahitwa Mamparambo mu buhamya yahaye itangazamakuru yagize ati ubu ingabo z'u Burundi zimaze gushinga imbunda nini hano mu Mamparambo ziri gutera ibisasu binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi mbunda rero nini ikomeje kurasa
mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo ahitwa Katogota, Ruvunge n'ahandi mu kibaya cya Rusizi, aho imirwano ikaze imaze iminsi ibera kuva ku wa kabiri ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 12 2025. Abaturage bo mu duce twegereye umupaka bakomeje gutanga ubuhamya ko bikomeje kugenda bigaragara by'ibiturika bikomeje guturuka mu bice bitandukanye by'u Burundi, bigatera ingaruka zikomeye ku basivili ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biro bikaba bibaye nyuma y'uko ku wa gatanu AFC yatwitse indi mbunda nini y'ingabo z'u Burundi yari yashinzwe mu gace ka Rugombo, igikorwa cyateje igihombo gikomeye ndetse gihungabanya umutekano w'abaturage mu kibaya cya Rusizi, harimo rero n'abasize ubuzima nk'uko biri gutangazwa. Kugeza ubu imikoreshereze y'izi mbunda nini z'u Burundi ikomeje guteza impaka ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'umutekano w'abasivili no guhangayikisha kwiyongera kw'intambara mu karere, mu gihe AFC ikomeje kwagura ibirindiro byinshi igenzura. Urugamba rwo rurakomeye, Burundi bukomeje kohereza abasirikare benshi nk'uko bari muri ibi bice babitangaza. Baravuga ko rero kuri ubu imirwano yahungishirije bamwe mu bazarendo mu bice bitandukanye Ibaraka, nk'uko rero amakuru akomeye ari kugenda bigaragaza n'uko urugamba ruhagaze. Amakuru akomeje kuva muri Baraka, umwe mu mijyi yo muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko mu ijoro ryo ku wa gatandatu rikira kuri iki cyumweru ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 2025 humvikanye urusaku rw'amasasu n'ibiturika byinshi, bikavugwa ko byaturutse ku ngabo za Wazalendo zari zageze mu nkengero z'uyu mujyi nyuma yo guhunga imirwano mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira. Amakuru aremeza ko urwo rusaku ngiye agana ku isi ya 5:30 z'ijoro, bikaba rero bikomeje kugenda bikomera. Umwe mu baturage bayitangazamakuru amakuru yagize ati aba bazarendo bahunze imirwano mu kibaya cya Rusizi bayobowe n'abakomanda babiri bageze mu nkengero za Baraka nijoro batangira kurasa amasasu menshi. Ubu buhamya bukomeza buvuga ko aba barwanyi bari barakajwe n'uko Fardc ingabo z'u Burundi babashije kubatererana ku rugamba, ari nabyo byatumye AFC ikomeza kwigarurira ibice bitandukanye byo muri aka gace. Ku wa gatandatu AFC bivugwa ko yafashe ibice birimo Ruvunge, Mutarure, Bwegera n'utundi duce two mu kibaya cya Rusizi. Ibikorwa by'umutekano muke si muri Baraka gusa byateye impungenge, kuko no muri Uvira abaturage benshi bahise batangira guhungira mu bice bitandukanye birimo Bujumbura mu Burundi, mu gihe abandi bo muri Baraka bari guhungira mu gihugu cya Tanzania. Kugeza ubu inzego z'umutekano mu gace ka Fizi na Uvira ntiziratangaza amakuru ku byabaye ndetse n'ibikomeje kugenda biba, gusa umutekano ukomeje kugenda uhungabana. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe dukurikiye bwa mbere ufite ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.